Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika mu misozi ya Sange. Ndasubiramwo, imirwano ikomeye cyane irimo guca ibintu mu misozi ya Sange. Ni neza neza mu kibaya cya Rusizi, ni muri Kivu y'Epfo. Iyi mirwano irimo kubera mu misozi ya Sange mu gihe uyu munsi kw'igenekerezo rya 18 byari byitezwe ko impande zombi zirimo kurwana muri Kongo zagombaga kubahiriza agahenge k'imirwano. Agahenge k'imirwano kagombaga kubahirizwa kuva ku saa 6 z'amanywa kuri igenekerezo rya 18. Nyamara ntabwo ariko byagenze. Imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika mu misozi ya Sange. Intare za Sarambwe zagabweho ibitero bikomeye. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi barimo kuvundereza urufaya rw'amabombe mu misozi ya Sange. Amakuru yizewe aremeza yuko indege z'intambara zirimo guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi maze zikavundereza urufaya rw'amabombe mu misozi ya Sange. Biribonekeza rero ko agahenge rwose ibyo kukubahiriza byanze rwose. Imirwano irimo kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko indege zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze zikajya kurasa mu misozi ya Sange. Hari za kajugujugu z'intambara zagaragaye mu misozi ya Sange. Hari indege za Sukoyi zagaragaye zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu misozi ya Sange. Amakuru kandi akemeza yuko za drone kamikaze nazo zagaragaye zirimo kuvundereza urufaya rw'amabombe mu misozi ya Sange muri Kivu y'Epfo. Mu gihe amaso yose yarahanzwe mu burasirazuba bwa Kongo uyu munsi ku saa 6 z'amanywa, benshi bari biteze kureba niba koko agahenge kari bwubahirizwe. Iby'agahenge byabaye nka wa mugani, byaheze nk'amahembe y'imbwa. Agahenge ntabwo kigeze kubahirizwa rwose. Imirwano irimo kubica bigacika mu bice bitandukanye. Muri Kivu y'Epfo muri teritwari ya Fizi imirwano irimo kubica bigacika. Igisirikare cya Kongo kirimo kwigamba ko kirimo gufata ibice byinshi, ndetse FARDC iravuga yuko igiye no kwigarurira agace ka Minembwe Centre. Indwanyi za M23 zatangaje ko zacakiye agace ka Puwezero, ariko igisirikare cya Kongo nacyo kiravuga yuko kirimo kugenzura Puwezero, ndetse kikavuga yuko kigiye no gucakira Centre ya Minembwe. Dore rero amakuru yizewe. Muri kano kanya turimo kuvugana, intare za Sarambwe ndetse na Twirwaneho nibo barimo kugenzura agace ka Puwezero. Ibyo FARDC irimo gutangaza ntabwo ari byo rwose. FARDC ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 17 yirukanywe mu gace ka Puwezero, ntabwo irimo kukagenzura. Kano gace karimo kugenzurwa n'intare za Sarambwe ndetse n'amadubu ya Twirwaneho. Gusa imirwano iracyakomeye cyane. Intambara zirimo kubica bigacika muri Kivu y'Epfo. Iby'agahenge rwose byananiranye. Muri kano kanya turimo kuvugana rero ibintu byahinduye isura. Biribonekeza ko FARDC n'abarundi batangije urundi rugamba rushyashya mu kibaya cya Rusizi. Mu misozi ya Sange urugamba rwambikanye.
intare za Sarambwe zirimo guhangana n'ibitero bikomeye by'igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi. Intare za Sarambwe zirimo kugabwaho ibitero bikomeye mu gihe byari byitezwe ko FARDC ndetse n'abarwanyi ba M23 bagomba kubahiriza agahenge, ahubwo ibyagombaga kuba agahenge byahindutsemo imirwano y'indyankurye. Ivumbi ririmo gutumuka, za bombe zirimo kuvuza ubuhuha, amasasu menshi cyane arimo kumvikana mu kibaya cya Rusizi. Agace ka Sange karimo ibirindiro bikomeye cyane by'abarwanyi ba M23. Ubwo M23 yavaga muri Uvira yashinze ibirindiro bikomeye cyane mu gace ka Sange. Amakuru yizewe akemeza yuko intare za Sarambwe zirimo kuramforusa pozisiyo zazo muri kariya gace. FARDC n'abarundi rero bakamejeje aho kubahiriza agahenge k'imirwano, ahubwo batangije urundi rugamba rukomeye mu kibaya cya Rusizi. Kugeza ubu turimo kuvugana, nubwo perezida wa Angola Joao Lorenzo yari yasabye ko impande zirimo kurwana zishyiraho agahenge, ntabwo rya tsinda rigomba kugenzura iyubahirizwa ryako ryari ryatangira gukora. Ntabwo b'abasirikare bagomba kugenzura agahenge, bari batangira rwose gukora imirimo yabo, nta nubwo barashyirwaho mu burasirazuba bwa Kongo. Muri kano kanya rero, nubwo uruhande urwo ari rwo rwose rwakwangiza kano gahenge, ntabwo rya tsinda ryo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge riratangira gukora ku buryo ryatanga raporo rivuga neza uruhande rwangije agahenge. Iki nacyo ni icyuho gikomeye. Ntabwo rwa ruhande rugomba kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge ruratangira gukora imirimo yarwo. Ibingibi rero biratanga icyuho kuri FARDC kuba yagaba ibitero kuri M23. Ku rundi ruhande ariko, intare za Sarambwe nazo rwose zishobora guhondagura FARDC. Rya tsinda ntabwo riratangira gukora imirimo yaryo. Kuri ubu ngubu igisirikare cya Kongo n'abarwanyi ba M23 barimo gukocorana. Ibimenyesha makuru ndetse na sosiyete sivile nibo barimo kuvuga yuko impande zamaze kurenga ku masezerano y'agahenge. Amasezerano yangijwe, imirwano irimo kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo. Byari biteganijwe ko ku isaha y'isaa 6 z'amanywa aribwo agahenge kagomba kubahirizwa ku mpande zirimo kurwana muri Kongo. Nyamara ntabwo ariko byagenze. Muri kano kanya turimo kuvugana, imirwano irimo kubica bigacika muri Kongo. Byari biteganijwe ko guhera ku isaa 6 z'amanywa imirwano igomba guhagarara muri Kongo. Imirwano irimo guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo yagombaga guhagarara ku isaha y'isaa 6 zuzuye. Nyamara ntabwo ariko byagenze rwose. Imirwano irimo kubica bigacika mu Minembwe. Indege z'intambara za Kongo zirimo kugaba ibitero bikomeye ahazwi nko mu gace ka Puwezero. Indege za Kongo zikomeje kuhamisha urufaya rw'amabombe. Imirwano irimo kubica bigacika. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kuvundereza urufaya rw'amabombe mu Minembwe. Imihana y'abanyagihugu irimo gutwikwa. Amakuru yizewe aremeza yuko abasivile barimo kugwa muri iyi mirwano irimo kubera mu Minembwe muri Kivu y'Epfo. Amakuru yizewe kandi arimo kongeraho avuye muri Walikale aremeza ko naho amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Indege z'intambara za Kongo naho zagaragaye zirimo kuvundereza urufaya rw'amabombe. Amakuru kandi arimo kuva mu bice bya Masisi aremeza ko amabombe arimo kumvikana mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo. Imirwano irimo kubica bigacika. Biribonekeza rero ko agahenge kukubahiriza byananiranye.
agahenge ntabwo karimo kubahirizwa, ahubwo imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Kongo. Kugeza ubu rero biribonekeza ko ibibazo bya Kongo byamaze kunanirana. Birimo kubera muri Kongo byamaze kuba akayobera abahinga. Ibyo kubahiriza agahenge byamaze kunanirana. Amakuru dufite aremeza ko impande zombi zirimo kurasana mu buryo bukomeye. Iyi mirwano irimo guca ibintu muri Kongo, mu gihe Abanyamerika bakomeje gushyira igitutu ku barwanyi ba M23 ngo basubire inyuma bave mu bice bigaruriye. Amakuru dufite aravuga yuko Abanyamerika barimo gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse ko bijeje ubutegetsi bwa Tshisekedi ko bagiye gukoresha imbaraga zose maze M23 bakayisubiza inyuma. Amerika yarakaye, ndetse noneho nyuma y'aho agahenge katarimo kubahirizwa biribonekeza ko Abanyamerika baba bagiye gukoresha izindi mbaraga. Amakuru dufite aremeza ko Abanyamerika bamaze gusaba M23 gusubira inyuma ikava muri Goma ndetse na Bukavu. Ni ibintu abarwanyi ba M23 badakozwa. Kuri iyi nshuro rero biribonekeza ko ibintu bigiye kugorana cyane. Abanyamerika iby'agahenge biragaragara yuko birimo kubananira. Abanyamerika ngo baba bagiye gukoresha izindi mbaraga zikomeye, ndetse amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Perezida Trump bwemereye Tshisekedi ko buzakora ibishoboka byose maze abarwanyi ba M23 bakava mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Abanyamerika kandi babwiye ubutegetsi bwa Kongo ko ubusugire bwa Kongo bugomba kubahirizwa. Hari amakuru dufite avuga yuko Abanyamerika baba bagiye gukoresha ya ngingo ikomeye cyane yafatiwe mu kanama k'umuryango w'abibumbye kajejwe umutekano ku isi, ya ngingo ya 2773. Ni ingingo yemerera abasirikare ba MONUSCO gukoresha imbaraga za gisirikare maze bagahangana n'imitwe yitwaje ibirwanisho muri Kongo. Ubungubu rero ikirimo kwitegwa ni uko MONUSCO yaba igiye guhabwa imbaraga maze igahabwa ibikoresho bikomeye maze ikarasa kuri M23. Ayandi makuru kandi arimo kongeraho aravuga yuko Abanyamerika ngo baba bagiye gukoresha imbaraga z'ibihano. Muri iyi minsi Abanyamerika bamaze iminsi bivovota bavuga yuko bagiye gufatira u Rwanda ibihano. Abasenateri ndetse n'abadepite bamaze iminsi barimo kuvuga yuko u Rwanda rwabatengushye, ndetse bakavuga yuko u Rwanda rufasha M23. Nyuma rero y'aho ibyo kubahiriza agahenge birimo kunanirana, hari abasenateri ndetse n'abadepite bo muri Amerika bavuga yuko bagiye gufatira u Rwanda ibihano. Amakuru kandi akavuga yuko abarwanyi ba General Makenga nabo ngo baba bagiye gufatirwa ibihano bikomeye. Amerika yamaze rwose gufata imyanzuro ikomeye, ndetse Tshisekedi wewe arimo kwisetsa. Tshisekedi yamaze gusheta umutungo kamere wa Kongo. Tshisekedi yabwiye Abanyamerika ko niba bashaka umutungo kamere wa Kongo bagomba kubwira u Rwanda ngo rukarekeraho gufasha M23, ndetse Kongo ikavuga yuko u Rwanda ngo rugomba kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Kongo ivuga yuko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo, ndetse Kongo ikavuga yuko u Rwanda ngo rufasha M23. Biribonekeza rero ko ibintu bigiye kugorana cyane. Nyuma y'aho kubahiriza agahenge birimo kunanirana, birigaragaza yuko intambara ikomeye cyane ahubwo igiye guca ibintu muri Kongo. Abanyamerika barasaba M23 kuva mu bice yigaruriye. Intare za Sarambwe ntabwo zibikozwa. Biribonekeza rero ko intambara karundura ari igomba gukemura ibibazo bya Kongo. Abibwiraga yuko agahenge k'imirwano kakubahirizwa nari narabakuriye inzira ku murima.
ntabwo agahenge gashoboka. Intambara ya nyayo niyo igomba gukemura ibibazo muri Kongo.